mwabyumvise urabyumva ko n'amafoto yanyu babaye You get that they gave out the photos. dore iyo foto nayivayo dore yikurayo none ayihagurutseyo izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Sakoze ugenda uremeye ihute nyine subirayo muhangane subirayo muhangane. Hallelujah. Ntabwo nzi uwo ndi kuvugana nawe. I don't know who I am talking to. Ariko buri Imana yangize uwo iri kuvugana nawe. But my God knows who he is talking to. Imirimo y'Imana. The works of God. Uyu munsi today iragaragara ku buzima bwawe. It is going to appear upon your life. Urizeye? Do you believe? Uwamera Imana icyubahiro. Can you give glory to God? Oya wamera Imana icyubahiro. No, can you give glory to God? Wayizunguriza amaboko yawe. Can you wave your hands? Imirimo y'Imana. The works of God iragaragara ku buzima bwawe. are going to appear on your life. Hallelujah. Hallelujah. Yamamare Yesu. May Jesus get famous. Reka nze nkubwire. Niba waje hari ibintu birara bigenda mu nda yawe. If you come and want spend nights working in your womb. Hari amahembe baguterereje. And there are traditional things that have been sent to you. Hanyuma uyu munsi ugasohoka hano byagiye. And tomorrow you come out of this place, everything was over. Imirimo y'Imana iraba yagaragaye. To mean that the works of God has manifested. Can you give glory to God? Imirimo y'Imana ikagaragara. So that the works of God may manifest. Imirimo y'Imana ikagaragara. So that the works of God may appear. Amen. Amen. Ihute. Go quickly. Ihute. Go quickly. Wari wazanywe no kugira gute? Why did you come? Mama Rida ninde? Muramwica? You're going to kill her. Kubera ko wayo neza. Because she lives well. Nicyo ugiye kumusisa. That's the reason why. No, ndateretse. When I cry. Izina rya Yesu Kristo. Jesus Christ. Sakuzichane. Shout and Sakuzichane. Sakuzichane subiyo waturutse. Subiyo waturutse. Go back where I run from. Waje? Did you go? Mwabyumvise? Urabyumva ko n'amafoto yanyu babaye. You get that they gave out the photos. Dore iyo foto nayivayo dore yikurayo none ayihagurutseyo izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Sakoze ugenda uremeye ihute nyine subirayo muhangane subirayo muhangane. Yikuye ikimenyetso iriho ibintu by'umutuku kuri iyo foto. Wabyumvise? Yikuyeyo nayo. Gabi ihute ugende none. Jesus. Komera Imana amashyi. Clap hands for God. Uyu muntu yagombaga kuba n'umusazi. This person was even to be mad. Ni bande bazanye nawe? Uwamuzanye asange hano. Oh. My goodness. Akimana yamamare cyangwa ntiyamamare? Oh, may God be famous or not. Yarameze gute duha amakuru? How was she? Imana kugitangaza kuze. Nimugoroba ntago tubana. Murumuna wanjye muri famiye. Nimugoroba ngo yarameze nabi cyane. Uyu munsi nditondo nari mfite urugendo. Ariko n'umushoko ameze nabi Dr. Kamanzi iwe kumusura. Byari. Ngiyeyo haza abantu barasenga. Ibi byose. Murumuna we aza kumufata amagiye kumuvuza ndabyanga. Ndavuga dufite Imana muri Zerafati. Ushimba wanjye afite amakuru. Imana cyane yuko
njye na mama abantu twaje gusengera ko hari Imana, shima Imana cyane ko Imana ishobora gushoboza. Amen. Mama Regine nde yavuga n'uyu nguyu ko Yesu aravuga bikaba. Because Jesus speaks and it Iyo happens. dusenze Whenever we pray, tuba duhamagaye imbaraga z'Imana. to mean that we call the power of God. Yesu arashaka kuvugana nawe umwemera. Jesus wants to talk to you who Niba accept Bibiliya him. ivuze ngo avugana n'abayuda bamwemeye. If the Bible says that he talks to the Jews who accept him, Mu yandi magambo biravuze ngo hari n'abayuda batamwemeye. in another word, it's to mean there was opposite Jews. Arababwira kuko baramubwiye ngo se He said, then Imana God niyo data is our Father, kandi turayemera. and we really accept Yesu God. arababwira Then Jesus said, wibuke ko nari navuze ijambo yari yavuze ijambo rya mbere. remember I said the first word, Arababwira ngo nimumenye ukuri and he said, if you know the truth, reka imbaraga z'Imana zibakoreho ibyo let ntibibatere the power ikibazo. of God touch them, don't care. Arababwira ngo nimumenye ukuri And he said, after knowing the truth, ukuri kuzababatura. the truth will take you out of. Mumurikire gatoya. Listen properly. Bari bazi ko bubaha Imana They knew that they honor God, ariko ntibamenye uwaje uwo ari we. but they didn't know who came. Arababwira ngo mureke mbabwire And he told them, let me tell you, kuko nanjye naturutse kuri iyo Mana. because I am from that God. Arababwira ngo igituma mukora ibyo Then he said, the reason why you do ngo that, ni uko so Satani it is because your father ari se devil w'ibinyoma. is the father of death. Ibi byose ni ibimenyetso All these are signs by'uko Imana yacu iri hano. that our God is here. Ako yamamara Yesu cyangwa Oh, when ntiyamamara. Jesus get famous or no, Erega reka mubwire let me tell you, ntabwo ibi byaba this cannot happen amavuta y'Imana atari hano. without anointing of God. None se wa wundi wakubwiye So the one who told you, ngo ni njye mbigushyiramo uyu ndamuzi. that is the one who is the I who put this in this one. Do I know this person? Iki urashaka wikina diyasi nonaha Right now, iri hembe this ndifashe mpiri I subira iyo take these waturutse. demons. Go back where you Subira iyo are from. waturutse nonaha. Subirayo nonaha Go back right now mu izina rya Yesu. in the name of Jesus. namutwaye umusatsi ndamufite namutwaye ubutaka Ubwo butaka wari ugiye kuzabukoresha iki? ngiye kuzamumuteza akajya atumuka nk'itaka Ukunguka iki wowe? And what will be Ukunguka your iki? benefit? nshaka kuzabica bose nkabamara Icyo giti cy'amahwa cyo bigenda gute? nzamwica Icyo giti cy'amahwa bigenda gute? Nyumva nyumva. umuzimu ujya umutera mugo umuzimu ujya umutera mugo nuko utera abantu bapfuye n'abamwibutsa ngo ajya agenda avuga bapfuye bakuru banjye bene wacu bamawe badata ba gato Yego. kugira ngo bazajye bamutera nijoro ariko gato bazamwica azamutera munike azamutera munike gato ushaka kumwica ushaka kumwica aderina agapfa n'imiryango ye yose bamushaka bakamugeza iriho umuryango wawugira imfura wose ntamumaza ihembe ryanjye rirahari Rirahari. ihembe ryanjye rirahari Rirahari. ihembe ryanjye rirahari None hagiye kuri twiga. ihembe I'm going to burn it right now. Rimwe, 1, kabiri, 2, gatatu. 3. Ihute. Come out. Ihute. Go quickly. Ihute. Go quickly. Ihute. Go quickly. Subirayo hute. Go Subirayo. back. Ihute. Go Ihute. back. Ihute. Go. Run quickly. Ihute. Run quickly. Ihute. Run quickly. Ikara kugende. Shake yourself Ikara and kugende. go. Ikara kugende. Ikara kugende. Shake yourself and go. Komera Imana amashyi menshi. Clap hands for God. Komera Imana amashyi menshi. Clap hands for God. nanaguze Ni bande bazanye nawe? Who brought her? bageze hano gute Haguruka ucange hano mbikubwire. Wowe ngwino hano. Yari ameze gute umurwayi wawe? Yaje bimeze bite? ni ibintu bamuterezaga nijoro Yego. ntajyame akara ari kugenda ari kwiruka Urabizi ko yararaga yirukanka. Tonight and spend night running. Mupfana iki?
mushiki wanjye abimara igihe She's kingana the iki sister of ari his. kubirangiza umwaka umwaka It's almost an year suffering like this. aba bantu bose yavugaga urabazi Do you abazi know n'abo all mu those miryango people iwacu say? nawe mu miryango y'iwanyu They are from the familyhood. She Amen. was saying, imana God ikoze igitangaza does a miracle. bamwita nde What's her name? Mukandayisenga Adeline Adeline Adeline. Adeline ngwino hano ndeba hano tuganire Look at me Utuye then mu we talk Ngororero. at Ngororero. urumva umeze gute How do you feel? urumva umeze She's neza okay. She feels Eh? okay. urumva umeze neza You feel okay. hano uri ni mu nzu y'Imana Here you were, it is in the temple of God. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo Lord of Abraham, Isaac, and mu James. mbaraga z'amaraso In yawe the power of your blood, aya mazi nahinduka amaraso may yawe this water be transformed into your aya blood. mazi nahinduka amaraso May this yawe water be transformed into your blood. kubw'amaraso yawe Because your blood, ibyari biri muri we byose whatever was in her, nibisubire iyo byaturutse may it go back where it is from. mu izina rya Yesu Kristo In the name of Jesus Christ. amen Amen. aderiva rumwe kuri aya mazi Come and drink bakure water. kure bakure kure yego yawe ushaka kugwa bazi gutomera ayo mazi kwanza Drink water first. yaje agenda She came walking. twamutegeye ntabwo yaje agenda twamutegeye They Adeli helped her to reach her gira here. gutya amaguru yawe reba hano gira gutya biremera Do like this. hagarara birakunda Stand, it is going to Imana accept. icyubahiro Give glory to God. icyubahiro amen The glory is for God. ndeba hano Look at me. genda inyuma hariya uciye aho ngaho inyuma aho ugenda inyuma hariya iriya ntebe iri uyinzanire Go and bring me the chair behind there. genda inyuma hariya unzanire intebe iriyo Go and bring me the chair. uciyemo aho hagati Passing there in midst. wihuse cyane Quickly, wihuse cyane quickly. yesu ashimwe mama Praise Nishimwe Jesus. cyane umaze igihe kingana cy'urwaye Oh, how long are you maze sick? igihe kinini cyane It's been a long time. rero ko tugeze mu myaka 25 nanjye hararengaho n'itatu ubabaye gutyo It's Mbabaye been ni- almost 28 years. ubabaye gute How do you feel? ubabara gute cyane cyane napfuye amavi Mhm. mfike inyangabo ndapfa amaboko ibintu bikajyamo bikayaca nkacika ibikanu ubundi nkajya kwa muganga bikoroha ariko cyane amavi amatako umugongo Knees, hips, back. protokole mu intebe yari yicayeho umukecuru bwangu Ushers bring the chair she was sitting in. intebe yari yicayeho The seat she was sitting in. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndazi ko ufite imbaraga n'ubushobozi waravuze ngo icyo tuzahindura no mu ijuru muzagihindura iyi ntebe mpamagaye imbaraga z'Imana ngo ziyibeho mpamagaye amavuta ya Yesu Kristo wa Nazareti kuri iyi ntebe uyu mubyeyi akicara muri iyi ntebe ibintu byose byari biri mu mubiri we bihunge imbaraga zose z'uburwayi zihunge imbaraga zose z'abadayimoni zihunge data urakoze ko iyi ntebe ihindutse umuti ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen
none aha ndategetse Right now I command ibiri muri aya mavi ngo nibivemo. what is in your knees to come out. Ndagushimye data kunyumvise. Thank you, Lord, that you listen for me. Icyubahiro kibi cyawe. May that glory be yours. Urakoze kubw'umwuka w'urupfu uhagaritse Thank you for the spirit of death that you stopped. mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Mama ndeba hano. Mother, look Rambura at akaguru me. kawe. Stretch up your feet. Gahine. Bend it. Ongera ukarambure. Stretch it again. N'aka ngaka. Even that one. Hina kandi. Bend it. Aha. Wahaguruka. Can you stand up? Ijambo Mojawe. tangira ugenda hano uririmba iyo ndirimbo. Kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Mama, Mother, jya kunzanira wa muntu wararitse wo muri Sweden. go and bring for me the person invited from Sweden. Hold the hand and bring her Niwe here. uzi aho yicaye. You are the one who knows. Ugenda umufata akaboko umuzanira. Wabibonye ko bwa mbere ari wowe wamuzanye umutwaye mu maboko? Have you seen the first time she was the one who Urabibonye brought ko ari her? woje gutwaye mu maboko? And you see that now she's the one Eh? who brings her you. Imugiriye neza. The God who does good for her. N'umwana iramugirira neza. He will do good for your son also. Hallelujah. Thank you, Jesus. Urabyizeye ibyo? Do you believe that? Gukora kw'Imana The way of working for God, ntabwo bisaba kurwana. it doesn't require battles, Ahubwo amavuta y'Imana. but the anointing of God. Amen. 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 Yesu abahe umugisha. May Jesus bless you. Wabyumvise ko wakize? Did you hear that now you are healed? Amavi Yes. yawe ntiwumva ko yajemo imbaraga zitari zirimo? harimo imbaraga Your knees izo has ntari power. mfite ndumva ziri